شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا. Eşek mingendin eki butu tınbayt, eki ayal algandan eki kulağı tınbayt deyit. Eşektin küçü adal, sütü aram. Eşek barga sanalsa da malga sanalbayt. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın ayetlerinde eşek turalı bir kança celle kelgen. Bakara surasında Allah Teala Uzayr paygambarga öz kudretini görsetet. Kıyragan aylan ötüp baratıp usul del kanti vavat bolat deni Allah ölüklerdi tiriltüğünü mağa körset dep dua kılganda Allah Teala Uzayr paygambarlı usul delde öldürüp eşegi dağın usul delde ölüp eşegi usul delde ölüp soyuğu çirip ketet Uzayr paygambarlı oygatı Allah Teala közünün aldığında o eşeginin kurallaştırıp soyuklarını kayrat tiriltkeni turalı Kur'an-ı Kerim'de aytılmakta. Ошондой Luqman surasında inna ankaral aswati la sawtul hamir. Ündördün en jamanı eşektin angıragan ündey. Eşek katуу angıragany jek köründü ündörden eken. Bul ayatта үнүңөрдү басаңдаткыла katуу angıragan eşektей болуп үнүңөрдү бийик кылып агыла деген майында Аллах Таала айтат. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem eşek minген. Ошондой эле пайгамбарлардын көпчүлүгү eşek mingени kitepte, hadisтерде айтылат. Ошондой эле Uzayl пайгамбардын эшегин Аллах Таала 100 жыл өлтүрүп кайра тирилткенинин бул хикмат даанышмандыгы. Эшек минген адамда текеберлик болбойт экен. Текеберликтен эшек алыс кылат экен. Ошондуктан Аллах Таала ошо эшекти мужиза кылган Uzayl пайгамбарга. Эшек минген ат сурабайт, балык жеген эт сурабайт деген жакшы кеп бар. Эгер байлык иш менен өлчөнгөндө, анда эшек эң бай болуп алтын такмындыкта болмок деген сөз бар. Байлык иш менен өлчөнбөйт экен. Аллах Таала ишке өлчөгөн эмескен байлыкты. Eşek özün alım oylap kalıptır. Себеби анын üstüne kitepler yüktep koygan eken. Köp kitap okup amal kılbagan adamlar üstüne kitepler yüktölgön eşekeyle okşoş bolup kalar turalı bul dagın kitepte Cuma suresinde kelet. Kur'an-ı Kerim'de. Allah Taala bilgen ilimizge amal kılın nasip etsin, tavfik versin. Assalamu aleykum ve rahmetullah.